Aye, lamukela kambe ka Master Xitsonga analyst. Channel. Of course. Yeah, I can like the Caterpillar of War. Doing a king link of another Magata apology. Yeah, Dr. Joe Sherman. Lay I Congo too. Benjamin the president. Our video already on if I'm going to subscribe. I'm selling down go to video. I'm going to save one icon because Yamathwin Manjin. Dr. Ria, Combra Revelry. After you raise the opinion ya na you come sa kunzumba like ya usule makum sort of like look fin and stuff like that. Yeah, without any further waste of time, that king and I got Jimmy the Caterpillar of War, he told his side trainer Erinda and stuff like that. Hopefully men of me are not sure because I'm thinking we're going to come black. Hey, hopefully I'm better like way. Intro this way black. Hey, I thought we are men of yeah, let's go. Shouldn't take Sanyana. Sure. Kimonati. Yeah. I have a song about Kaina. Kimonati. Okay. Nebone video ya kulukumba Joe Sherman. Baringeta ku basisa ka video yin'wanyana va nga yi teka va ri ka podcast yo karhi. Va vulavula hikwalaho ka ku hela ka Ndzumba kumbe Ndzumba in future wu ta hela. Joe Sherman ku vula mina Jib the Caterpillar Man of War. A ku nga ri na need ya ku mi ze mi kombela ku rivaleriwa. A swi nga bohi ku mi kombela ku rivaleriwa Joe Sherman ehenhleni ka video leyi mi nga yi teka hi mhaka ya Ndzumba. Loko mi ta tsundzuka kahle Dr. Joe Sherman a ku ri na va Matswabemuda. Yeah. Vunanga bya va Thomas Chauke kambe n'wina mi fike na Ndzumba na Beni na Gogo Prince mi fika mi seletela vunanga lebyiya. Yeah. So a mi nga hoxisangi loko mo ku Ndzumba vhele wu ta hindza na wona loko mi ri khale mi ri ka music ku ri khale mi ri ka music. So sweswi mina u faka nga ku vuleni ka swona sweswi yi nga swi vula kwala ndzeni Dr. Joe Sherman maybe ta tlhela yi reference I think video leyi ta yi reference loko ya mahlweni yeah and stuff like that. So mi swi hlamarisini hesi mina yi kha ni nga ri swi twisini ku like president Mayengani yi nga yi kwate xinjhani maybe yi ta hi nyika context a ni loko ri beef yi ta huma swi ni confuse nyana a bit loko ri hola ku va a bit direct xinjhani kumbe dokodela yo kombisa ku yena se ya swi vona ku se Ndzumba se yi le makumu hensi se yi nghene ka this new genre yi fuse music luwa Ndzumba na luwa na wa xigaza xa ma 2K wa engo electro and stuff like that leswi a yi kombise xiswona so and swi ni bayisi nyana ku I don't know like why president Mayengani yi kwate hi ndlela liya and stuff like that. Shouldn't confusing, but I think that's a reference and sweswi a tlhelele Man of War hi twa ku sweswi i kombisa ku yini ku yi verile ku before dokodela se rini Man of War ku vala ku yi ntlhatlhi beef. What are you saying? Na ku vula leswi Dr. Joe mi nga chavi beef mi nga chavi ku hlekuriwa. It's part of music. It's part of music. It's entertainment. Loko munhu a mi beef a mi thwasisa mbirhi a mi beef problem yi le kwihi hambi mi rhuketela a vulavula leswi na leswi Dr. Joe munhu swi nge cinci nchumu ene swi nge mi susi nchumu. Yes mi ta kombela ku rivaleriwa hi reason yo karhi leyi mehe ni yi tivaka yena n'we mi yi tivaka. Mi ta kombela ku rivaleriwa ka munhu wa ku fana Beni because Beni u chomane na vanhu lava onaka ti-pub ti-lounge ti-tavern tikulukumba ti-restaurant ti-organizera to karhi the big people leti Beni a nga chomana to
leti ti fikaka ti pfalela tinqambi to karhi a handle when it comes to the event. Ku ri loko za o lava na munhu wa ku fana na Benny, you must know ku ri you are limited somewhere, because Benny he associate with business people lava ranaka ti-pub or kumbe laha va endlaka leswaku tinqambi ta ka hina ti va na ku kuma xo karhi ehenhleni ka ti-business ta vona tanihiloko va ya va fika va cina. Ha ri ka leyi Minofu, I think hi nga tlhela yi kombisa, I think like hi sayiti ra vanhu vo fana vo Gagash loyi a nga nghena vhele a swi vula publicly ku ya hi Gagash i fika kombisa ku Benny Mayengani i tisa more business. So mina ni nge fikelele hi like mina like ni teka narrative yo hi ku hi nga blame Benny Mayengani, vo va kha va prefera yena, and then na loko ri ho yingisa clip ta Mayengani swi a swi kombisa laha a kombisa ku no manzi ni pfala munhu ti-event organizer ta chuza ku ti lava ma a ti choose kwala ku ti lava ma walo ti n'wi lavaka a ti n'wi choose, hi leswi ni nga swi twisisa xiswona ka ti-live ta yena. So mi kuma ku va va kha va prefera ngopfu yena, which means of course ku hi mina for statement xa wena laha ni pfumelaka na xona it's a problem loko se yi lwa na Mayengani, because most event organizer va va kha va prefera yena. Lero loko muze mu holova na Mayengani a ku a nga ha buku na wena the same way hi swi vona ku na Hosi Ngome Mr Post ku nga hi artist leyi tiveka ku a va ha buku ka the same place, ku va a problem because loko a za buku wa Mayengani wona nge buki. Mara a swi vuli ku those event organizers cannot book ku ri ti va ti direct ni Mayengani ku mi nga n'wi buku, no vo choose vona ku va va kha va lava ma in overall, and in most cases mi mpfuka mi kuma ku va teka yena Benny Mayengani since in a large fan base and stuff like that. Na ku live va yi ri clear Minofu, let's go. So Dr Joe a mi nga ri wrong ka leswiya, vhele Ndzumba u ta hindza xikonco xi nga heriki misaveni. Se ku mi ta chava beef, mi chava Benny, mi za mi ya kombela ku rivaleriwa although mi nga zangi mi mentionini ku hayi Benny ni kombela ku rivaleriwa henhleni ka leswiya na leswiya. Dr Joe a swi nga bohi, wa kwata Benny a nga kwati Benny swa fana Dr Joe, swa fana, wa kwata Benny a nga kwati Benny swa fana. Ndzumba yes, Benny fike va na ntikela va na matimba rhanga ka ho Ndzumba. Loko mi ku Ndzumba u ta famba obviously swi ta n'wi vavisa yena, hikuva hala ka ma 2K a nge compete na va ma 2K, a nge compete na vona vafana va dangerous. And in fact ma ku na n'wehe vafana lava wani va mi fixture mi tirha na vona mi pfunana, obvious ka Benny swi nge fiki swi va right. A mi zi mi onhele vanhu kumbe ku tekela vanhu xinkwa eminon'wini, mi nga feel guilty. A mi fanele mi feel guilty loko mi tekela va Thomas Chauke xinkwa enon'wini na Jojo Maleke kumbe vunanga lebyi a byi ri koho, a mi fanele mi feel guilty. Kumbe mi teke video yaleyo mi vula muku hayi vunanga ya byi cinca kumbe se byi le ka level yo karhi, ta kombela mi hi khomele va dokodela Thomas Chauke na Amanimani va tekela xinkwa enon'wini. No, dile ku lavaleni Minofu namuntlha kona hi ti-point na vona yes va ni leswi swi va teke xinkwa xa ti-artist leti ri kona, even then ku sala ti-legend like vo Dr Thomas Chauke phela yi ve a legend. Mi kuma ku a ka ha na ti-artist ti nghena ku ta ti-gate, so ti-artist ti nghenetela ka Ndzumba wa vona vo dokodela Joe Shirema ni leswi swi endleka nkarhi luwa ma vona mhaka leyiwa. So I think sweswi i ta vulavula Minofu loko se hi khata la hi ta vheta hi yisa ka narration ya video liya hi twa kahle kahle n'wi twi na ku yi ve rhongo na ma vona mhaka leyiwa. Yeah, let's go Minofu. Benny ta adjust na yena, I'm beef ku beef a no problem ku beef. I'm beef, there is no need ya ku mi apologize. Ndzumba yes wa hindzeriwa, wu le ku hindzeriweni, ma 2K ya fikini hi nkarhi wa ma 2K, hi nkarhi wa ma 2K. So loko ri n'we mi nge yimeli beef hi ku chacha Benny a mo tshika music, a mo tshika. That's why mi ni tshama ni kha ni vula ni ku a mo tshika, mo tshika. Munhu wa mhlekulu wa mi rhuketela ku ta endleka yini swa fana musi a nge susi nchumu. That's why hina hi vulavurini ku mi vuyelela na yini, mi vuyelela na yini na munhu yaloye.
swi vava hina hi za hi teketela tivhidiyo mi yewuketela hi mhaka ya ku swa hi vava cause hina hi suka hi rhandza n'wen'we mi tlhela mi pfuka munhu a mi betray mi tlhela mi ya vuyelela na yena mi nga vi care ka ti-feelings ta vanhu lava va mi rhandzaka va mi tshike va mi. No he menofo no a hi yena Ben Mayengani a nga betray yi landzerisini kahle mhaka liya dokodela laha hi vona a va nga endla hi betray laha hi sweswo swa ti-gold disc and stuff like that loko kuma na ku hi landzelerisa kahle a ku nga ri Mayengani a nga betraya laha ya hi ngo vheta hi vekela clip liya mi yingisela na ngo mi twa ku mi twi na ku dokodela a yi ri rhonga na let's go. Yi fika yi juma remember the covid yi fike yi cinca swa ku tala and loko yi cinca swa ku tala covid ive yi reducer industry ya hina na impact na revenue and everything. Industry ya Ndzumba let's go. So everything sweswiwani yi le ku sunguleni ehansi and then yi fika kwihi loko se yi sungula hansi tani because loko mo tsundzuka sungule ka covid leswi swa music lowu mina ni ta sungula ku tiva Salani the producer ni sungule ka covid ni ta va ku na DJ Mfundisi phela loko mo tsundzuka DJ Mfundisi i humelele hi nkarhi wolowo ma swi vona nkarhi lowu hina hi nga chuha phela hi nga lavi ku na ku toucha guitar ku loko no toucha guitar yi khoma hi un'wana swi ta ni tlulela swilo leswi DJ Mfundisi ku va ta ni tiva yi nghena ma swi vona and then which means ku ri xin'wana na xin'wana xi na nkarhi wa xona so that's where it started to slow down the pace ya music wa hina wa Ndzumba ma swi vona gradually so a swi nga tikombi but this thing when it dies because mina I've been there for more than 2 decades in the industry. I know when something is about to die it will die. Disco died before my eyes baba na Ndzumba will die before your eyes whether you like it or not. This is it's music industry. I can be stubborn about it, but that's the reality. Then, you know what? I know where this is going. Yeah, so you know, like in relation to album, leyo linga yo masa shishinga shitoko sishikuna bo electro ngofu. Let's go. Because batele the artists lete ngate loko kufika new genre ya music ba ku ba endla yini la. Today where are they? Master says, you don't want to collaborate with the new system, you don't want to collaborate with the new situation. So then why are you able to collaborate with the new technology? Yeah. If we're now wow, what do you want there? Yeah. If you want to stay behind, what do you want there? We just being stubborn for no reason. So this thing ifana na in loko kuba introducer, okay. Take for instance Mercedes-Benz is a car. It has some car upgrade whether we like it or not. From an car, technology and all that. So now music, it's nothing different. Sitano utatsama ukaru change. Na generation le kuna generation le ngatata and before generation le one kube na generation ya ina before ya ina kube na liya. So I was lucky I happened to be in many generations. So if you want to know better, come and ask Joe. Joe will tell you. Yeah, I think Dogodela. I think even I've listened to switwa loku twala kwala switwa loku twala swin'wana ku swi summarize kunene yi kombisini yi fambe generation a yi sungule kwale khale no pita tinete yi tlula ka Ndzumba swi yi tlula a swi twa ku se yi tlula yi tlhe hala ka ma 2K halawa swi komana ku vanhu va kha va yi receive kahle by far ya kha ya nghena kahle so yeah that's what is trying to say dokodela kwala mhaka so a ni nga vonangi xa rhongo like entirely so leswi a yi swi vula maybe swi nga ndena ku maybe a yi zama ku maybe yisa President Mayengani ehansi in a way I don't know somehow ku hi Mayengani yi swi teke njhani but a ni nga voni ku ri lexi nga rhongo leswi hi swi vulaka la ku va an advice because a hi languteni vo dokodela Thomas Chauke a va ba tigithe ku na vanhu lava nga omelelaka githe minkarhi yeleyo va vheta va va nyamalarile. You see, so I'm going to go wrong. So like, it's a bit complicated. So man, we're not very as in Gashwola can Zumba Vanava, Getting Lurushrok, I can't have that much interest. Go sell the legend the same way I want to sell with Dr. Thomas Chauke. So the legend of Ben Mayengani. Yes, it's very powerful. Kanzuma. They were checking the number of the album. Yeah, and I created one of the greatest album, if not the best one. We albums, album. A complete album, a solid one. So yeah, let's go, man. For you call it better come shekula ngwe mala uzama chaba kushekula ebeni lokho ngwe yes I'm ngeshekula it's fine mom just keep quiet tsikena hlekula
hi boso vele it's fine mu huma ka yena mi focus ka swa n'wina mi tirhe kahle ngopfu loko mo hambanahambana vanhu lava mi phusha ti-album ta n'we grand hi sapota hina hi streama hi phusha vito ra n'we ri ya hehla leswaku n'we mi ta mi rhumerisa hi beni ene reason ya ku endla n'we mi za mi rhumisela hi beni i mhaka ku n'we ma swi tiva ku beni i choma na vanhu lava nga na timali vanhu lava mi tivaka va ta mi pfalela tigigi va hu to mi pfalela tigigi va ha to mi pfalela that's why swi kahle ku tinkambi ta ka hina loko mi kha mi dobadoba mi va na chance ya ku mi rhambarhambiwa hala mi bakiti mi rhambarhambiwa endlani ti-business mi kota ku huma ka swilo swa ku fana leswi ta za mi khizamela vafana mi pholithani tikathula ta vafana hikwalaho ka ku vafana va chomana vanhu lava va nga capture gaza hinkwayo lava va swi tiva ku mani loyi ni ku mani a nga vitaniwa ene a nge vitaniwi a no twa black ni vulavula ntiyiso mara mi hlaya ku nga ri i mali va ri i mhlongo ku wa rasa i honci ene honci ni yi rhandza ngopfu ni vulavula ntiyiso swa ku khizamela beni hi bojo swo yini na mi dyohe kwini mi chava yini n'we hi ncini mi chava ku mi nge yi rhambiwi swa fana mo ma rhambiwi is fine humani ka swona mi focus ka swin'wana swi hume hi meno for hi swin'wana ni ma swona ku like for now music hi yona business ya dokodela Joe Shirimanso ku huma hina swi kuva ku ri another problem se swilo leswi va ku kha swi va nghenisela mali day in and day out but in overall mani ni nga twangi leswi dokodela yi nga va rhongo mi nga ni pfuna mara ni twe loko ni kha ni yingisela that video mani voni xa rhongo leswi yi nga swi vula dokodela yi vula leswi meno foni hi khavula na swona like a ni voni xa rhongo hi swona so ma yi nga na yo lava loophole so yeah loko ri lava a loophole yes it's possible ku you can find the loophole ku munhu is trying to drag down the genre leyi mina na ha ri ku swi tirongo ka yona it does make sense loko ri hola ku hi languta hi side ra president Mayingani it does make sense maybe hi nga languta na sweswo yi nga swi kombisa laha maybe yi kha yi ku hala nga va successful in music and stuff like that ku hi sweswo yi kha yi kombisa kwalaha mara vona vo Mayingani yes va build na triple story music straight mali yo vumelela so yeah loko u lava ku teka hi loophole yes loophole is there but in overall a hi nga dokodela a yi ngo va that wrong ku vula ntiyiso ma heti nkama hikuba wasati utapela chini ava heti nkama hikuba wasati utapela chini kambe loko a ku pfuka teka maberuka u ya hisa kambe loko a ku xatiyara teka maberuka u ya hisa hambi loko a lava ku famba ka vatswali va hina a nge fambani mpandla ni nga famba a nge fambani mpandla umudlayile ewe phela vavasati va pfuka no ali loko ni wanunani loko lava ku mu komba ununa bya wena u ta famba jele loko lava ku mu komba ununa bya wena u ta nghena jele a va heti nkama hikuva wasati u ta nghena jele i phini phela leyo nge mukoti wansati ku vulavula a vona xikwembu ka nomo xi va nyikile vavasati vasati va vulavula